Hi svima, ja sam Alin, a ovo tu je moj vlog iz Istanbula. Da, dobro ste čuli, putujem u Tursku i tu vas vodim sa sobom. Prvo smo došli na aerodrom i tamo nam skoro nisu uzeli kofer jer smo zakasnili 5 minuta, iako nam je let cijeli kasnio, pa smo očito trebali doći onako 2 sata ranije, no uglavnom sve dobro prošlo na kraju, malo sam si kupila tu nekih snacks i evo me u avionu, inače ja se poprilično bojim aviona. Iako sam već puno puta njima letjela, ali svejedno uvijek imam taj strah. Tu smo prolazili kroz oblak i doslovno se ništa nije vidjelo, znači svaka čast pilotima koji se usude ovako vozit, ne razumijem, ali dobro. Ovo tu mi je najljepši pogled kad ovako gledamo na oblake, doslovno bi ih htjela skočiti jer izgledaju kao onak cotton candy. I onda sam jela ove kiflice i doslovno sam igrala igricu na Apple Watchu koliko mi je bilo dosadno i tu je već polako bio sunset i možete vidjeti kako već se zamračilo, a onda sljedeći prizor crno. No tu smo već došli iznad Istanbula, let je trajao oko 2 sata iako se malo produljio. Prvo se tu motao oko grada zato jer valjda nije dobio znak da se može spustiti, a kada je dobio nije uspio se spustiti i morali smo se ponovno dići skroz gore i bilo je jako stresno. No dobro, iz drugog pokušaja je uspio i ovo mi je najbolji osjećaj kada stanem na tlo. Prošla sam čak malo i kroz ove dućančiće i svi imaju uvijek ove Victoria's Secret, ali nisam kupila jer mi fakat ne treba, a pošto smo sletjeli na azijsku stranu, morali smo ići na europsku gdje nam je bio hotel. Ovako je izgledala soba, došli smo tek oko 11 na večer. I bili smo užasno umorni, ali isto tako i gladni i onda smo odlučili u ponoć ići na večeru, no na svu sreću odmah ispod našeg hotela je bilo ovako neko mjesto za jesti i onda smo uzeli ove kao tortilje koje su bile baš onako lagane i super za ponoć. Čak mi je konobar donio ovu malu vatricu da se grijem, a onda sljedeći dan sam izabrala prvo outfit, pripremila sam si svoje naočale što je bilo pametno jer je bilo jako veliko sunce i onda smo otišli na doručak. Prvo smo naravno pili njihov turski čaj, to je zapravo crni čaj, meni nije baš tako dobar kad je onako gorak, a onda smo jeli njihov burek koji oni zovu burek, ne znam iskreno kako se izgovara, i naravno baklavu. Bilo je jako fino sve, iako ja nisam toliki fan baklave, ali ova čokoladna je bila odlična. A onda smo gledali tu malo more i stvarno, znači grad je predivan i ogroman. Stvarno nisam pojma imala da je ovoliko ogroman grad, a onda sam si kupila jagode jer su jako lijepo izgledale ovako tamne i stvarno nisam se prevarila. Bile su onako šumske, sočne, odlične, jedna od najboljih koje sam probala ove godine. Na tom mjestu oko mora tu su puno prodavali tako voće i to, i ovdje to doslovno oko neki japanski dio, znači svaki dio grada je drugačiji. Ovo me podsjetilo na London, ovaj park koji je bio popunjen tulipanima, doslovno napravljen za mene, pošto meni najdrže cvijeće tulipani i to pogotovo ovo tu rozo, predivno. Ovo bi mogao biti neki cherry blossom i ispod naravno tulipani, tu smo se puno slikali. Ovo tu mi je isto bio predivan kontrast, preslatko. A onda smo došli do Aja Sofije koja je najpoznatija građevina, to jest džamija u Istanbulu. Ovdje mi je već bilo užasno vruće, a tu smo se jako puno slikali kod htjela sam reći vodopada, a onda je sljedeća destinacija bio Grand Bazar. Mislim da ste već čuli za to mjesto, ako niste, to vam je ovako ogroman shopping centar sa jako puno nekih dućančića, štandića i uglavnom prodaje se nakit i onako luksuzni brendovi. Nažalost, ovo je sve fake, to jest kopija, ali doslovno identična. Od ovog videa sam umrla od smijeha kad sam ga čula, nisam uopće znala da sam to ulovila, ali eto, tako zvuči turski jezik. Uglavnom, kupili smo jako puno toga i onda nam je trebala pauza, ručak od toliko shoppinga. Išli smo u ovaj neki slatki restoran koji odmah dobite salatu za besplatno i onda smo uzeli kebab i ovu kao neku njihovu, zove se pita, ali kao valjda neka pizza, ali bilo mi je malo premasno. Ali sve u svemu jako fino i onda smo išli još po ovim nekim suvenir shopovima i tim nekim dućančićima. I onda smo opet došli do mosta gdje jako puno ljudi pecaju i njihovo pravilo je da prvu ribu koju ulove moraju dati maci, pošto tamo ima jako puno mačaka. Meni je to preslatko. Haj svima, a sada pređimo na moj ogroman Grand Bazar haul.
I kupila sam stvarno jako puno toga i potrošila sam puno novaca, iako stvarno koliko bi to inače koštalo skoro pa ništa. Inače ne bi nikada kupila ovoliko stvari odjednom, ali ipak nije baš da sam u Istanbulu svaki dan, tako da definitivno ne žalim. Neću više odugovlačiti, krenimo u moj haul. Prva stvar koju sam kupila i možda moja najdraža je ova tu Coach torba. Znači, toliko sam dugo htjela ovak luksuzan brand i ne mogu vjerovati da sam kupila i da sam toliko para potrošila, ali sam jako zahvalna. Ok, zezam se. Naravno, ovo je fake, ali stvarno ne možete reći da ne izgleda pravo. Ovo je poprilično dobra kopija, platila sam ju 25 eura. Inače, ako ćete ikada ići u Istanbul, to vam je jako popularno se cjenkati i cijenu koju oni daju nikada ne uzmite od prve. Ovako izgleda ova tu torbica. Ima ovaj zlatni lanac i dosta je onako niska i mala, ali je meni perfektna. Tu je ovaj logo, doslovno izgleda pravo. I dobi se još ovaj tu remen. Skroz je crni i ovako dugačak ako želite prek ramena, onak da vam je dugačko, ali meni je sasvim dovoljno ovako. Evo ovako izgleda na meni, baš taman dođe onako po visini. Idemo dalje. Iskreno ne znam šta da vam sljedeće pokažem, pošto sam preuzbuđena za svaku od ovih stvari, tako da ne mogu reći ono sljedeća moja najdraža stvar, jer stvarno sve od ovoga je moje najdraže, ali ovo tu mi je stvarno preslatko. Vjerojatno ću 1000 puta reći riječ slatko, ali žao mi je. U predivnoj je ovako svjetlo ljubičastoj boji, znači zaljubila sam se u ovu boju čim sam ju vidjela i to vam je Ralph Lauren onako džemperić. Jako već dugo zapravo želim ovako nešto, ali je toliko skupo da nikad ne bi dala. Ovo tu sam kupila za onako 30 eura, što je iskreno i skupo, ali je stvarno vrijedilo jer je preslatka. Evo ovako izgleda logo, imaju ovu etiketu i stvarno onak izgleda stvarno kao prava. Jako je onako uska i uz tijelo, ali je dosta dugačka i to mi se najviše sviđa. Stvarno predivno stoji, no ne da mi se sada ponovno oblačiti, ali svakako vidjet ćete u jednom trenutku. Sljedeća je jako velika stvar koju ne znam ni kako ću ponijeti u avion, ali sam jako sretna s time. A to su Adidas tenisice, kao prvo kutija, znači molim, ovo je originalna kutija, znači niko neće reći da je ovo fake kad vidi na ulici. Mislim da niste spremni za ovo. Tada! Meni ovo stvarno ne izgleda kao kopija, ja ne znam jel vi vidite neku razliku. Jedino je John kod svake tenisice koje sam pogledala tamo onako malo plastičan, ali ajde, barem to se i ne primjećuje toliko. Ovo tu je čak i sasvim u redu i znam da tako izgledaju i originalne i jako mi se sviđaju. Ovaj tu dio je stvarno znači, onak isti kao i kod Adidas tenisica i stvarno su čak i udobne i super su, iako sam morala uzeti broj veći, tako da ako vam to išta znači, ako ćete kupovati tamo, sve mi je bilo manje broj koji ja nosim. Ali ovako izgledaju, doslovno su predivne, ponovno imaju ove etikete i sve, znači preslatke su mi. To su ove Gazelle i imaju ovako povišen John. Evo, baš me zanima hoće li netko posumnjati da nisu prave. A vjerovali ili ne, koštale su 30 eura. Tako da, iako su fake, ne možete mi reći da ne vrijede 30 eura. Zatim imamo nešto poprilično malo, ali jako slatko, a to je jedna narukvica. Ovako izgleda, pastelna je i meni je preslatka. Taman je onako stane na ruku, ali je malo viseća i tam taj neki likec na štandu mi je još skratio da mi ovi lanci ne vise. No koštala je 12 eura, to je iskreno možda je najskuplja stvar po vrijednosti. Evo ovako mi izgleda na ruci, fakat je baš slatka, iako malo mi je sad teško ju staviti, tako da ovo tu će mora biti moja everyday bracelet, ili vam moja svakodnevna narukvica koju nikad više neću skidati, jer rekao je da je stainless steel, tako da budemo vidjeli, ako zahrđa doći ću natrag i tražiti svoj 12 eura natrag.
Mislim da je ovo već previše, ali nismo još ni na pola gotovi. Tako da sljedeća stvar je jedna poprilično basic crna Nike majica koja mi treba za trening. I stvarno je dobar materijal, onako pamuk, ponovno logo i sve. Iako koštala je 10 eura, ali ok, trebala mi je. Sada uz to da mogu mečati imamo Nike čarape. Ovo tu su ovakve stopalice i to su nam podvalili za 5 eura, pa kao smo uzeli. Još, by the way, 5 pari uz ovo su bili 5 eura. Tako da ako nekom trebaju čarape, javite. No evo, tu su ovak bijele, sive i crne stopalice. No prije toga sam ja još kupila ovaj par od onak 20 bijelih čarapa, ali nisu stopalice, onak duže su, tako da bit će korisno. Ove su bile 8 eura. Zatim sam uzela ovaj YSL novčanik. Jako mi je sladak, ovako rozi i ima ovdje mjesta za karticu. Tu sam stavila pare i opet isto stvar sa druge strane. Tu je logo i dobar je materijal i jako je slatko i korisno i to mi treba za ovu malu torbicu jer mi ne stane moj ogroman novčanik u to. Tako da ovo mi je trebalo i dosta sam tražila ovako nešto, iako platila sam 10 eura, što je poprilično puno za ovo, ali vrijedilo je. Ok, to je zapravo to iz Grand Bazara, ali onda nakon kada izađete imate još 58.000 štandića, tako da naravno da smo i tamo nešto kupili. Iskreno, to mjesto je puno jeftinije i baš imaju dobre cijene, pristupačne, ali tamo nema tih nekih luksuznih brendova. Zapravo ima, ali nismo baš ulazili više u te dućane. A sad ću vam pokazati što sam uzela onako u suvenir shopu. Uglavnom nakit. Ovo predobro izgleda. Prvo imam ovu tu ogrlicu koja je preslatka. Ima ovaj Evil Eye, pošto tamo imate posvuda to kao oko, to je njihov neki simbol ili šta god. Ne znam baš priču oko toga, ali evo mala uspomenica. Ali jako mi je lijepa ova ogrlica i pogotovo ovaj dio viseći koji onako pada i dosta onak dugačka i baš mi treba neka ovakva. Zatim sam uzela malo veće chunky naušnice, ali su mi malo teške kad ih stavim, pa nosit ću ih samo za neke posebne prilike da mi baš podignu outfit ili na haljine i to, ali ovako nisam baš sigurna jer ne volim baš nositi tako teški nakit. Zatim jedna jako slatka narukvica koja je onak paše uz ogrlicu. Opet ima ovaj Evil Eye na ovom leptiriću i baš mi je slatka. I još za kraj imamo ovu plavu narukvicu koju ću dati prijateljici. Zatim nešto što kupujem uvijek kad idem na neko novo mjesto, a to su kristali i obećajem nakon ovog videa kada se vratim doma snimam vam kristale, to jest short sa svojim kristalima. Ne bih vam znala govoriti imena, ali ovaj bijeli s ovako crtama jako mi je poseban. Zatim ovaj tu sa šljukicama, znači predivan je, izgleda kao onak Galaxy. Baš je nerealan. Ovaj mi je baš lijep. I uzela sam si ovaj tu privjesak na uz jezicu, ponovno ovak kristalčić. Predivno mi je i pokušat ću si zakačiti na neku ogrlicu ili nešto, jer ovaj kristal je predivan i puno je ljepši zapravo uživo, se uništi kamera. I onda mi je došao iza leđa neki dedek i samo mi je ovo tu stavio na kosu, to jest na glavu. Ja sam ga skoro šupila jer sam se prepala, ali na kraju smo kupili, zato što je prejako onako masaža, ajme meni. Ludo, i to je bilo onak 1 euro. Da, nisam vam sad govorila cijene od ovih štandića jer ne znam točno, pošto smo kupili jako puno stvari pa ne znam koliko je bilo samo moje. Ali je sve u svemu bilo zapravo jako jeftino, onako kod nas je sve puno skuplje. I još smo na kraju kupili Dubai čokolade, kao ja nisam toliki fan uopće pistacije, pa mi nije ovo ništa specijalno, ali je sve u svemu sasvim dobra. I puno smo toga jeli, ali to ste vidjeli u videu. I eto ga, to je bilo to od mog hola za prvi dan. Ja sam stvarno prezahvalna i presretna da sam uopće imala mogućnost kupiti ovo sve i stvarno
jako mi se sviđa svaka od ovih stvari i eto ga, to je bilo to od današnjeg hola. Definitivno ćemo kupovati još, to ne trebamo uopće spominjati, ali definitivno ne u ovakvim količinama. I sada uskoro idemo na večeru, tako da to vam naravno isto snimim. Bye bye! Vratimo se na vlog. Tu smo, kao što sam rekla, išli na večeru i ovo vam je pogled bio na Galata Tower na koji ćemo kasnije ići. A što se tiče večere, išli smo na fish wrap koji je na svakom trećem koraku. Ponovno kao neka tortiljica koja ima unutra ribu i salatu i ovako je korica tako zapaljena i bila je jako ljuta, jedva sam pojela, ali bilo je zapravo jako fino. Ovo je Galata Tower i puštali su ovako neka svjetla i bilo je predivno, a onda za desert smo jeli San Sebastian cheesecake, to je njihov jako poznat cheesecake koji ima ovako preljevo čokolade i bilo je predobro. Nije bilo baš kao cheesecake jer je više bilo onako kremasto i meni se to puno više svidjelo, ali bilo je prebombastično. Evo vam još ta svjetla i onda smo se još malo šetali za kraj dana. Sljedeći dan počinjemo sa jednim fit checkom. Malo mi je basic, ali je bilo malo hladnije taj dan. A onda doručak sve isto. Burek u ovom jednom jako poznatom njihovom kao nekom restoranu. Ovaj puta i sa baklavom u sladoledu, bilo je predobro, to mi se najviše svidjelo od svih baklava koje smo probali. I onda smo išli po ovom nekom otvorenom shopping centru i tamo doslovno imate mačku na svakom drugom uglu i doslovno u dućanima i bilo je baš slatko. A onda smo išli kroz njihov poznat trg, zove se Taxium Square. Dolaze ovaj tu turistički tramvaj koji voze 1 na sat, pošto je toliko puno ljudi da uopće ne može se voziti jer svi hodaju po cesti. Išli smo u shopping, bila sam u Sephori, no nisam ništa kupila zato jer je sve bilo toliko skuplje u odnosu na bilo koju drugu Sephoru, a onda smo došli do tog baš glavnog dijela trga. Bilo je onako zatvoreno i ništa specijalno, ali onda smo opet išli na ručak. Ovaj put smo jeli doner i nije bilo ništa specijalno, malo smo fulali narudžbu, ali to je moj tata nešto htio isprobati, a onda smo malo popravili to desertom. Jeli smo ovaj puding opet s preljevom od čokolade i ovaj njihov poznati puding od riže, bio je jako fin. Svidjelo mi se, ali ništa specijalno iskreno. I ovo tu je moj najdraži novi dućan, znači bio je predivan i ogroman, onak na 4 kata. Isprobala sam jako puno toga, no žurili smo se pa nisam sve snimila. Bilo je toliko puno ljudi, onako policajaca koji su zabranili uopće prolaz autiju i ova maca bila preikonik. Evo moj haul od drugog dana. Puno je manji od jučer, ali je svejedno jako slatki. Prvo, iz mog novog najdražeg dućana, znači bio je fakat presladak, sam kupila 2 majice. Prva je ova tu, samo moram malo. Evo ovako izgleda, doslovno je preslatka i 100 godina sam već tražila ovako neku žutu majicu jer mi se jako sviđa ova boja i preslatka je. Ima ovo tu kao čvor i ovako jako lijepo izgleda. Evo vam sa stražnja kamere, stvarno je preslatko, dosta lijep materijal onako za ljeto i koštala je negdje 10 eura. I drugi top je poprilično sličan, malo svjetlija sad žuta, više onako bež boja, ovako kako imam trenutno na sebi, ali je drugačiji model, jako mi se sviđa, sad ću vam pokazati. Evo, otprilike ovako izgleda, ali puno ljepše izgleda kada zapravo obučete. I ovdje i dolje ima ovako kao šosić, ali nije baš toliko dugačka. Evo ga, malo je svjetlije ovako i stvarno je jako slatka i sviđa mi se ovaj dizajn. I cijena je bila isto negdje 10 eura. I to je zapravo to što sam si ovako kupila od odjeće i toga svega. Imaš nekih random male stvari, ali nije toliko exciting jer nije baš samo isključivo za mene. Prvo imamo ovu tu platnenu vrećicu, piše Istanbul i mace, pošto kao što ste mogli vidjeti ima jako puno maca tu i jako slatka vrećica i evo ja volim ovakve nositi pa kao slatko je. I sad s nekog kioska ili nešto kupili smo vodu, pošto tu nije voda pitka, a usput sam uzela ovaj tu ledeni čaj sa jagodama, nikad ovo nisam vidjela, tako da budemo isprobali.
i paket jagoda zato što su ove prošle bile bombastične. I sada možda moj highlight ovog putovanja je bila večera na brodu. Malo je onako luksuzni turistički brod, išao je do azijske strane i razgledavali smo cijeli grad. No sada ćete vidjeti što smo mi to sve i jeli jer smo se previše najeli. Prvo smo dobili jako puno ovih namaza i onako friški, mekani i topli kruh kojeg sam se ja već previše najela jer mi je bilo jako fino i trebala sam sve isprobati namaze, ali nisam znala što sve još nakon toga slijedi. Ovdje tu sam snimila malo ubrzani ovako neki malo glavni dio grada, malo sam zaboravila priču oko ovoga, ali smo slušali još neke male priče i to i prošli smo ponovno ispod ovog mosta koji ste mogli vidjeti na početku videa kada smo dolazili. A onda smo dobili glavno jelo, znači piletinu i sezamov kruh i tu neki onaj kao kuskus i bilo je jako fino, ali meni je bilo previše. I onda smo još dobili voće. Ja sam mislila kao, hajde dobro za desert malo, evo još jednog deserta. Ja ne znam kako sam ja ovo ugurala u sebe, ali onda je došao konobar i prolio s ovim preljevom, zato što je bilo jako tvrdo i to se onako rastvorilo i unutra je bio još sladoled. Znači, bilo je toliko fino, ali ja fakat nisam imala više mjesta u sebi, no naravno da sam pojela još malo. Još smo zapravo dobili čaj i baklavu, ali ja to stvarno nisam mogla, tako da to sam dala drugima. I nažalost, evo i zadnji dan, išli smo odmah ujutro već na aerodrom, jeli smo ponovno onak burek tamo i bilo je dosta skupo i niš specijalno, ali kao ok, još sam si kupila ovaj keks i onda smo išli u puno veći avion od prošlog puta, ali je isti. No, ovaj put je stvarno bio jako miran let, bilo je super vrijeme i jako lijepo, no nažalost došli smo do kraja, tako da ostavite like, pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Love you all, bye!